Karibu sana mwiroreri thiini wa Kikuyu Star TV emwe kwa mwori agutware ngina kwi mundu uikeneta Samidoh uria akire na gikeno kinene muno na ni thutha wa Rwimbo Rwake gutwika ati anirukirikite kuingira trendi namba 4 hare mwena-ini wa YouTuber akiuga atiriri ati ni acokeirie mafans ake ngatho hari akiandikite ati wow you my fans will never cease to amaze me. The love you show me overwhelms me each time. You have made me reach great heights. Thank you for the swift love of the new song Bado Nakupenda, released the last night on YouTube. You have caught me by surprise. Over 200k views and number 4 trending in a day is so humbling. Glory to God. Ucio ni mundu ugugitwo Samidoh agicokeria mashabiki ake ngatho ni undu wa gugikorwo makimuonetie wendo munene muno thutha wa rwimbo ruria maragikorwo makirekereria muthenya wa ira mena Prince Inda ruria rukiukanire Bado Nakupenda gukorwo ati ni rukigirikitie gugikorwo rukigirite trending namba 4 kuona ati rwimbo ruru rukirio na muthenya o umwe tu no ni kururukirikitie ona kwionera views 200,000 aikiuga ati ndari akihotwo ni wendo wa mashabiki make toria agikoretwo akihotetwo thaa ici guku ni kwa Kikuyu Star TV ina kahinda kangire reke tuonane.